tema jest socijalna politika, demografska politika. Sve ono što čini tu kvalitetu života u gradu Zagrebu, gdje čak niti najoštriji kritičari ne prigovaraju. Ali tu se može napraviti i nešto dodatno i nešto više. Ono što planiramo, to je izgradnja domova umirovljenika. I ono što je također jako važno, građanin ima pravo i priliku, mora imati priliku izabrati. Želimo svima onima koji žele ići u privatni smještaj, u privatne domove, dati subvenciju kako bi naši sugrađani pod jednakim pravima, onim javnim domovima, gradskim domovima i onim privatnim domovima, u te domove, ukoliko to žele, mogu biti smješteni. Demografska politika, ma zapravo nema niti jedne aktivnosti u gradu Zagrebu koja se na neki način neće preslikati kroz demografsku politiku. Od subvencije polaska djece u vrtić, subvencije prehrane, naša mjera roditelj odgajatelj, puno se o tome pričamo, mi od te mjere ne odustajemo. Pomoć umirovljenicima, besplatni udžbenici. Sad u trenutku kad slušamo da će se dati besplatni udžbenici, možda je opet prilika reći svi zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci imaju ne samo besplatne udžbenike. Dobijete jedan udžbenik, a onda imate još 2 radne bilježnice. Te grad Zagreb kupuje radne bilježnice. Stipendije, 30 milijuna kuna godišnje se izdvaja za stipendije. Za nadare, za učenike i studente doktorande u socijalnoj potrebi, za osobe s invaliditetom, za romsku nacionalnu manjinu. Sve mi to plaćamo godinama, naravno iz budžeta grada, ali zato jesmo tu da sredstva na neki način, na najbolji mogući način transferiramo prema našim sugrađanima. Također, jedan podatak o kojem ja često govorim, pogotovo kritičarima, kad kažu nije se baš radilo. Kako se nije radilo kad u 440 lokacija na kojima se danas odvija odgojno-obrazovni proces, kad smo trećinu tih objekata izgradili i dogradili upravo mi, ova gradska uprava, tada na čelu sa gradonačelnikom Milanom Bandićem i moja obveza da u tom smjeru nastavim dalje sa škologradnjom i sa izgradnjom vrtića.